Keblai pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Kadon Bosco Media Network menhakan nyutrik unai tung ka Pynkup Burom bat aina mi ka kong Wanrida Pyngrope kum ka youth icon jeng ka jela Meghalaya ya ka balapin mena da uphadar Michael Magri u director kadon Bosco Media Network. Katai ka khusnam ba Pynkup kerpang ya ka kong Wanrida Pyngrope ka balatip kum ka Shillong Province Youth Icon Award. Ya ka bala ai But Sam the Archbishop Victor Lingdo ha ka jingya don nang Father Richard Majau Vicar General ka Shillong Archdiocese Father Paul Orpindro Lingkot Provincial ka Shillong Province SDP ha ka jing pinna ya ka kong Wanrida Pyngrope kum ka youth icon na ka benta shisnem ka di ka sniyo khusnam ka Don Bosco Media Network ka balajam sya ka shilak ngut ki subscriber ha ka YouTube channel Kadon Bosco Media Network kabalong kaway na kilat patay kubor kabadan Hajila Meghalaya kalayo jing Shakri bar jing Krishan na kipait ba bapet ikatay ka channel hadin baka company YouTube kala Pynkup khusnam ya kadon Bosco Media Network kum ka YouTube channel Silver Creator Award ya kabala IT siya proprietor Badero u Provincial da u Father Richard Majau Vicar General. Kendiat pat ika kong Wanrida Pyngrope ka basya Pynkup Burom kum ka youth icon ka day ka ting shop puron ka baak ha ki film khasi ki ba khampau kum ka film khandailan bala direct do ba commander Shangpliang ka daw bat ki way pat ki film khasi. Ya ini kisnem ni award ya ita ibalong kum icon youth icon jong ka Meghalaya ha ka simpeng jikmi jong Don Bosco Media but ita day way na a very famous person for Meghalaya. Today, ikong Wanrida Pyngrope. Hoy, ila kapati ibang Wan Henry Ishitong. Tinata daw ikan doon ng taksi. Henry idon ki award hamid na kapat sa sin yay Father BG Jogi ang ay kaneka award ay Wanrida Pagkabat, and represent yung Wanrida by brother Eliphas.